ngani awu cha no Buthelezi akunakinga sokuchaza siphi isikebhe mfowethu oh seqedile lapha oh hayi no sho ngikhuleka chaza mfowethu hayi Nkosi bona la okay sekushoda nje ama-box lapha ngamabe ithi la kushoda mangaki mfowethu sazoqala amabhokisi iqale ama-box amangaki azoba khona la awu2 lapho khona nalapha ngenhla uzoba la laphana elani mhlawumbe lizobe liphetheni la lelo lizobe liphethe lizobe phambi kweconsole phambi kweconsole lizobe phethe upetrol leli lapha ngenani ngele mhlawumbe nekuphuka leli petrol leli likufaka nje izinto nathi nibhokisi engiqedile ukuthi khandi ngachaza sengifakile ophesi nani awubachazele la usazofaka ubuse unakho usenda kahle vele seqediwe ophesi iphakamise nje uzolibona belibone kahle uchaze nje shenga ukuthi akade ngenzani uyawazi lo msebenzi okay vele ufabakasile wakwazi ukuxhuma wahlanganisa vele konke la na usozophinde kwaziwa ini isivalo la sizonza isivalo lapho liyobe seliyongena khona lapha kulesa okay hayi ke sokuthi mhlawumbe abafuthi basazobona umsebenzi owenziwa yithi la mfowethu okay mfowethu ngicabanga ukuthi abaningi awubakhombise mfowethu ngani sibakhombise ngani ngikulandele shenga abatshengise nje ukuthi uyabona nje nakho kunye okay so shoda ukuthi uphele uhlanganise ngala ngisho la okay uzohlanganisa la bese usilungisa kahle ngoba sesisipendile sizophendula sisipende ngala ngisho okay bese sibona le ndoda vele le box vele sizophinde futhi sande kahle besipendwa kahle ngisho izivalo ngapha izongena ku box le izobhanqa nale la bhokisi leli ade ulikhombisa lapha kuzongena kuleso skebhe leso elala ibhokisi elalapho yilo leli console le nalela bhokisi iyo lezongena la iyo ngala kuncolisi ngoba manje usefaka ini esikalele yamfutho efakayo esibili hayi umsebenzi futhi siubonge muhle umsebenzi wensizwa sibonga kahle kakhulu nasi yana esinye lesathi sidunyisa izolo lesiya lesabe inkinga yazo bekuyini bekunjini phela bekunjini basidumisile kodwa sesi right hayi wonke umsebenzi kuyabonakala naye sesinye ngisho ngazuthi lapha bathini bathi kunge engine lapha sekuphelile kushoda ukuthi steering asifunanga manje ngazathi bayofaka esinye steering sizongena la abama besijikisa ngocontroller kanje yebo kunjalo impela sezovela sebenze kanje lezi ukuthi ijike lapha nge-steering manje sezikunakho lokhu sicontroller la yini igear le kukhona lapha siyadonsa konke ke manje sekuzofakwa la kuzofakwa lapha hayi nithi umsebenzi futhi nabona ukuthi kuyasatshenza kudlala la ekhaya akudlala hayi akudlala pendiwe naphakathi lapha ngala kupendiwe manje hawu seqediwe kupendiwe manje yeah good akuyasatshenzwa lokhu usazobuyela emuva le engine vele hayi konke ngicabanga ukuthi ku right la kodwa la ngazi ukuthi akukhulu kuyibambo lokho pendiwe abakhiphile basazokufaka ngesikhathi bepende kuzongena kuphi Samuel vula leli ngaphambili nalo elivulekayo lelo leli hayi lipendiwe liyavuleka nice pendiwe hayi kuyasatshenzwa bafowethu niyabona nani nazi igcwele nazi ama-engine amakhulu kuyakhanda kuyasatshenzwa lapha nazi ezinye lapha phakathi akudlalwa-ke la baba wathi kuyadlala akudlalwa-ke la sibonga bafowethu awukuthi amane lo hayi sibonga